Joto Brotherhood Organization UWT, IWT, Atisa, Citra Pankrat Bodol, TPB, IMW, sini Joto allied organization by creation jointly ini kaisa press meet mak kaimani karon ka abani bagai Pilawana joto Tibra hasteni joto lukurokno press media ni bisingti lagi sini party ni ongai Tibra hasteni joto lukurokno Durga Puja ni ongai khaka ham te hamjatma te khulum ya kare kisi sapok sawana tini jang press meet mak kaimani karon ka sini thangnai IPFT Central Executive Committee sini 2 October umulonga sangje achokmani jarawa sini Central Committee ni bisingti khaye decision najakha beskango 15 तारीख October te 16 तारीख October sini IPFT ni Brotherhood Organization ongai especially sini youth IPFT te Atisa, IWT, TPB, te IMW, jeng jointly khaye ADC area was 24 hours bon khaijaknai abuni bagai jesini bon khaijaknani abuni issue ongkha especially dasinga sini IPFT ni Central Committee ni sini honorable sini HGS Sarmongol Debuma Bobo Saka sini je bon abuni issue ongkha number 1 sini issue tongo 2009 ni simi ini 2020 jarabo IPFT any kind of movement khlai thiyo ADC amchaino katal haste Tibralands namnani abuni issue na thiyo jengnuka thangnaya 2018 bo sini BJP bai alliance songani sakango kaisa understanding in this thing high level modality committee khazakha high level modality committee ni bisingti khaye tibrasane je podre por bimban dongmani amna solve khaina ni bagai tiaba sangnuka abune high level modality committee ini prai 2 থেকে 2.5 বছর কাওই দङ गभर्नमेन्ट कताल चेन्ज संमनि तियाबा abune report dabu khono announce khlaijayako report saklajayako te kaisa tongo sini 2018 na haina katal government haimani yagolo 125th amendment bill hetaba constitutional amendment klaina ni bagai je 125th constitution amendment ni abogo haino tabukse porjonto abuni kono implementation khlaijaya hetaba abuni kono lagu khlaijaya abuni bagai jeng IPFT bedek youth IPFT IWT Atisa Tibra Pankrat Bodol jeng abono issue khlaino beskang ni sini 15 तारिख October ni phung 6 ta ni simi 16 तारिख October phung 6 ta jara 24 hour ni bagai jeng ADC area bo bon call khlaio ekba bon declare khlaio te abuni loge botongo sini luka amo tamahen present issue abo to tongono sini kok language na tiyai sini Roman script by abono implement khlainani tei 8 schedule 8 khlainani gai tei kaisa tongo sini ADC area ni bisingo jeng government katal khlaimani pore sini tribal welfare department hoitebo already government ni thanio propose rahajak tongo haikaba sini allied organization haikaba IPFT nangebo jeng je kuno kabangma movement jeng aboni issue na tei movement khlaika je ADC area ni bisingo town committee bill abo dakti approve khlainani mungthong aboni bagai jeng tini IPFT ni joto allied organization ni ongai jeng ai issue na tei beskang ni 16 तारिख 15 तारिख October ni simi 16 तारिख October ni 24 hour bon no jeng Tibra haste ni joto lukurokno na jeng obongnani musungo karon abo politically issue hunpano abo sini identity ni matter tongo sini identity ni bagai jeng tini movement khlai tongo